MeghalayaPost.news. Katalong kubor kabadang Shio Lum layo jingtip bau Dr. Ricky A.G. Syngkon, Member of Parliament MP Shalok Sabha na ka Voice of People Party VPP na Shillong Parliamentary Seat ula Khlad mentara janmit hapo ka jaka sumar Dr. H. Gordon Robert Hospital hanong ba Shillong ni ka baju tip pai ba kum ke KGP Hospital Jayau ka jingtip ka balayo Lum la ong bau Dr. Ricky A.G. Syngkon ula Syngkon Kynsan hapo ka jaka lekai futsal hamawyong henry ha ka bakum ka te ka bor lara no marmar u sya jaka sumar Dr. H. Gordon Robert Hospital Henry habalapoy ha jaka sumar ki doktor kilapan bena bo Dr. Ricky A.G. Syngkon ula Khlad no lasla ka partai susu ka jingtip ka balayo Lum la ong bo Dr. Ricky A.G. Syngkon ula Khlad no Kyndit na ka jingpang Kyllon Kynsan ha ka Madan lekai futsal MeghalayaPost.news.